اللي هعمل لكم فطار النهارده. شرورة تعمل لنا فطار النهارده، تريحني والله. امبارح خدت هدوم، النهارده تعمل فطار. بس البتنجان هتحرقها يا ابله. ماشي؟ بس عشان البتنجان الجميل ده يبان. ازيكم الاول عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. عارفين عندنا مولد. عندنا مولد والمرجيح بره. فرح والمرجيح 20. بس بكره الجمعه. بكره يعملنا بس الفرح بقى. انا اللي عامله البتنجان مش انت. تألفي؟ عملت البتنجان كده مسكر جميل اهو، شوفوا. يلا فرطنا في الزيت. طالما البيض غالي وكل حاجه غاليه، يلا حاجه وحاجه. وهقول لكم فلفل وعلى الساعه الزيت يا حبيبتي كده عليه. بيكون في مولد في اسكندريه. ما اعرفش، ولا اسالي خالتك شيماء واسالي ايمي واسالي حبه مش عارفه. هو كل يوم والله مش الذين عملنا فيها وده اشتغل. بس يا احمد هخلي قبل ما اقطع دي اول بتنجان بتقول كده وهظبط العمليه. بس بقى شويه ونرجع تاني. الشطه بقى. ارجع ورا ارجع ورا. وبس كده. قرنين الفلفل اهو، هندوق شويه شطه كده حلوين. بس قرنين شطه كفايه. قرنين شطه على ايه؟ على شويه توم. يا رب يكون مظبطش بالشكل دي. حرب 6 اكتوبر، النهارده 6 اكتوبر. كانوا بيحاربوا يا احمد وانتصروا 6 اكتوبر يعني. 6 اكتوبر ايام 72. بنت احمد لسه صغير ما تعرفش الكلام ده. ما تكبر شويه تبقى تدرسه تروح دماغك. برضه مصمم برضه. اقول لك على قد ما اقدر يا احمد. يا احمد يا احمد سنه ايه؟ 72 ولا 56 مش عارفه الصراحه. ما انتصروا وقتها مؤتمر. مش هتاخد دراسات يا هبله يا متخلفه يا فاشله. اخدت حاجه في الدراسات اصلا. والله خدته زي ما خدته 6 اكتوبر. تقريبا هو حرب وقت 6 اكتوبر سنه 72 انتصار مصر، انتصار اكتوبر. تعرفي يا شو ان مصر فازت على اسرائيل؟ كذبوها؟ يعني كذبوها والله. مصر اللي كسبت؟ والله. على الاحتلال الانجليزي الاسرائيلي. وده مصر وبتاع مصر. شوفوا بصوا هو احسن من الحاجات دي يا اولاد. احنا دلوقتي حرب مع مصر، مع بلدنا. الحرب دي يا ماما هيعيد الكلام تاني. بيحاربوا ناس مات وناس شهدت وناس انتحرت وناس كتير يا احمد يا ابني. بيتخانقوا مع اسرائيل؟ بيحاربوا مش بيتخانقوا، بنحارب مع مصر عشان ناخد ارضنا، ناخد سينا. ولا خدت احنا؟ انا عايزاني الاسرائيل كده عايزه تاخد العزبه تروح فين؟ اكتوبر؟ يا احمد احنا في شهر اكتوبر يا احمد. هم يا احمد عملوا حربوا في شهر اكتوبر. بيحاربوا اسرائيل. حاربوا اسرائيل في شهر اكتوبر يا احمد. عشان في نص اكتوبر، عشان كده سموه ايه؟ 6 اكتوبر. ماشي خلاص ادفع البتاع دي بقى. لا ما تخش للغاز، تشيل البتاع بس. وانا اللي كمان بقول كمان مش هنحضر البيت يا احنا بنحارب مع نفسنا مش حرب اكتوبر. احنا دلوقتي مصر بتحارب مصر بالغلاء اللي هي فيه والهم اللي احنا فيه. انا كنت عمري عملت بطاطس كده يا ولاد خالص، كان لازم اعمل عليها بتاع بيض. فاكره يا بنتي انتي؟ صح يا مصر. انا بحبك يا سيس والله وبعشقه والله. انا ما بحبش اللي هو ابدا ابدا. انا بحبك يا شيش. اسمع الفيديو دلوقتي. لا مش هنسمع فيديوهات. لا والنبي بالتريقه الست ما تصدقهاش. لا انا بتريق والله. هحطيكوا بقى حته سمنه عليها كده صناعي. بس انا جايبه دي عشان يساعد شويه في الزيت، لان انتوا عارفين ان يعني الدنيا خربت يعني. معلقه ونص سمنه صناعي كده بس ايه حلاوه. اطفوا خلاص يا حبيبي، اطفوا خلاص. هحطلكوا شويه زيت. يلا
الغاز شغال اهو على فيه. تعالي ترجع هات انا شو انا شو انا شو ايه السبار بتاعتك؟ شغاله ولازم لسه قوي. انتوا لا تاكلوا لازم تعبوا امكم يعني. ولا ده توجعني. بسواق اقسم بالله احسن بطاطس. احسن بطاطس في الدنيا. هي انا قويه عند الشيف سام. دلعوا كده دلعوا. ولادي بيحبوا اي حاجه اعملها الحمد لله يعني. طبعا الكوبايه مفيش احسن من الكوبايه بصراحه يعني. مفيش احسن من الكوبايه. شغالة يا بابا. يلا انت عمال تقلق لك اخرى. مش عارفه. ايه يعني لا دخل رخمه قوي عماله تشرق وتبوظ اهي. سيبك منها بقى تعالى امري على الشياوه. يلا باي. ليه يا شربي لا كده بشوف الاكل كله شربي ايه انت مستعجله ليه؟ بصوا بقى انا الاكل الجامد ده بقى ايه اروق المطبخ كده واشيل الخير الاول. ندور عمرو يلا بقى الاول عشان ناكل يلا الاول كده وبعدين نبقى ايه نروق ونشوف هنعمل ايه. بصوا بطاطس جميله اهي. بس انا ما شاء شويه بطاطس يا شروق روح ندور عمرو يكري. شويه خيار لخبطوني منكم لله. اشغل اخلص بقى ونشغل غساله ومع نفسنا احنا نغسل بقى ايه بس نفطر الاول.